Kada se u najavi jednog televizijskog izvještaja, poštovani gledalci, kaže istaknuti svetski reditelj Emir Kusturica je na rijeci Crnovića, onda je to za reportera sasvim uobičajeni rutinski posao. Međutim, čini mi se za široki auditorij da je to svojevrsni kuriozitet. Dakle, Emir Kusturica sa nama danas na rijeci Crnovića. Zbog čega? Pa ovo je već 5. ili 6. put da se ja ovdje zaustavljam i svaki put sa istom namjerom. Prvi put kad sam ovdje bio, to je bilo kad sam bio dječak, kad je bio stari put, kad sam prvi put osjetio ljepotu ovog kraja i evo sad kažem 5. ili 6. put se vraćam i čini mi se da je sve bliže i realizaciji ta ideja o jednom frontalnom napadu na odumiranje ovog grada. Zašto? Ne samo zbog toga što ovaj prostor ovdje izaziva divljenje svojom neskrivenom ljepotom, nego i zbog toga što ovdje u ovom predjelu je zapravo jedan od stubova slavenske pismenosti. Dakle, mitsko mjesto. Postoje mnogi gradovi u svijetu koji odumiru prirodnom smrću i kojima nema pomoći, odnosno gradovi koji kao dobrim dijelom i ovaj ovdje uz rijeku koji izgleda kao da je bombardovan, a nije. Međutim, nemaju svi gradovi koji odumiru tu snagu, mitsku snagu štamparije koja je ovdje donesena, da li je ovdje na ovo brdo ili ono svejedno, ali se zna da je vezana za rijeku Crnovića. I tu se, dakle, davno rodila ideja koja je sve bliže realizaciji, a ona je dvostruka. To je ideja o oživljavanju fabrike sardine u onom pravom smislu te riječi. Dakle, vezivanju tog proizvodnog lanca, vađenja plave ribe, s jedne strane. S druge strane, oživljavanje ovog prostora u onom smislu u kojem on jeste najznačajniji, a to je taj kulturni. Dakle, otvaranje jedne ljetnje škole u kojoj bi od Vlade Divca do Bregovića, možda nekog poznatog fudbalera, slikara, svake godine od 1 do 3 mjeseca zapravo održavaju tu ljetnju multimedijalnu školu. Prema tome, zamisao, a razgovori su već skoro privedeni kraju i ugovori se pišu, dakle vrlo brzo će biti potpisani, je da se kraj oživi onako kako to priliči, a to je preko proizvodnje, intenzivirane proizvodnje ribe, dakle da postoji jedan stabilan osnov za život građana i ovog kraja. I s druge strane, dovođenje tih poznatih ljudi koji bi činili ovaj grad atraktivnim za sve ljude. Da li je ovo, rekao bih, vibrantno crnogorsko područje jednog dana u nekom vašem budućem projektu može da posluži kao life motiv eventualno? Pa u svakom slučaju, ovo je, kažem, mnogi su dolazili ovdje, pa su prolazili, bili uopće imali velike planove, međutim ovo je sad potpuno realno. Ovo je stvar koja, dakle, nije samo inspirativna, nego donosi taj neki, ima jednu dimenziju unosnog posla, dakle posla da se intenzivira proizvodnja i da ne bude ono što kaže da moj prijatelj, da je Crna Gora jedino mjesto gdje riba umire prirodnom smrću, nego je treba dakle vaditi, dovoditi ovdje i prodavati. A s druge strane, da se oživi taj neki kulturni smisao. A taj kulturni smisao je ovdje toliko neosporan da neko, bilo gdje na mapi ovog svijeta ima štampariju 1453. Dakle 500 godina ove godine ili naredne, tako nešto. To bi bila startna osnova za nešto što je, što direktno priziva akciju. Vi ste čovjek polivalentan, dosta putujete, imate mogućnosti kontakata sa mnogim svjetskim ljudima. Da li ovo o čemu ste vi sada pričali, da li to ljudima na zapadu možda poznato? Nažalost, za 30-40 godina vladavine u bivšoj Jugoslaviji ništa od onoga što je ovdje bila velika vrijednost, neosporna vrijednost, od toga nije napravljeno na zapadu mit. Ne samo da oni ne znaju za rijeku Crnoviću, ne znaju ni za Andrića, kamoli za mjesta koja su duboko u teritoriji kao što je rijeka Crnovića. Dakle, kod nas je 90% stvari rađeno iz nehata, a taj nehat je naravno učinio da ovako jedno značajno mjesto postane skoro prostor koji tone u zaborav. I čini mi se da, kao što sam rekao na početku, oduzimati nekom pravo na prirodnu smrt je bespredmetno, međutim, ovo je mjesto koje jednostavno nema pravo na to. Kako se vi u tim spoznajama
u tom, rekao bih, sopstvenom nezadovoljstvu da neko ne zna našu istoriju, koja je itekako burna. Kako se vi u tim situacijama snalazite? Kako pokušavate ljudima da objasnite da su oni ipak na neki način osiromašeni zbog nedostatka spoznaje jednog ovakvog kraja, jedne ovakve istorije? A ovo je jedan turbulentan kraj, dakle kraj gdje su uvijek u istoriji vođene duge iscrpljujuće bitke i to je kraj u stvari gdje započinje ta linija sudara dvaju svjetova koji se danas uz prisustvo trećeg naravno tuku nedaleko odavde u Bosni. Na tome to je jedna bolna tačka u kojoj stvari nisu izvedene do kraja i kad se nekom to objašnjava onda treba vremena, međutim stvar je, čini mi se sljedeća, da je došlo vrijeme da u stvari mi moramo da objašnjamo šta se ovdje dešavalo. Jer se pokazuje, kažem opet da ti 30-40 godina da niko ništa na tom planu nije učinio. I da je to u stvari najveći zločina. U ovo vrijeme velikih zarada, velikih bogatstava, velikih tog nekog velikog siromaštva na drugoj strani, čini mi se da je jedan prostor koji otvara to duhovno bogatstvo, a to je upravo ovo gdje se mi sad nalazimo, da njegova revitalizacija je zapravo nešto što mora se desiti. Biti sa vama u društvu, a ne govoriti zaista o filmu, to je bilo čisti idiotizam. Moram da vas pitam, da li te vaše dječačke reminiscencije, govorili ste da ste prvi put bili na rijeci Crnoviće s ocem, da li vam pomažu u tim vašim projektima i u ovim dosadašnjim i eventualno onim koji će da dođe? Pa to je ključno pitanje u stvari kako se sklapa umjetničko djelo, jer umjetničko djelo ne ide, to je uvijek prije svega fikcija, dakle nešto što ne postoji, ali nešto što onaj koji se time bavi nosi u svojoj memoriji. Sad, konstrukcija umjetničkog djela, dakle i filma, ako on jeste umjetnost, je zapravo nešto što se dograđuje. Zapravo, vještina umjetnika je da u tu arhitektoniku ugradi što više moguće emocija i što je više moguće, dakle, sjećanja. Liči li vam film ponekad na mozaik? Meni film liči, moram reći, više na... Ja sam sklon tome da mislim da je film jedna arhitektonska građa. Film ima jednu nevidljivu arhitekturu i on je toliko, čini mi se, najbliži tome i muzici. Mozaik je naravno pitanje strukture. Ima filmova koji se strukturiraju mozaički u svakom slučaju. Da li vi često sanjate vaše buduće filmove? Imate li i takvu mogućnost? Pa u stvari ja uvijek razmišljam o 3-4 moguća filma. Odnosno to neko bogatstvo prošlosti i taj neki burni život koji sam ja imao je zapravo nešto iz čega ja crpim tu neku emocionalnu osnovu svih tih filma. Tako da je meni u stvari bilo najavili u snu, uvijek se pričinjava paralelno par mogućnosti, dakle nekoliko mogućih filmova. Od te vaše burnosti u životu, šta najviše izdvajate, a šta vas najviše boli? Pa to su prije svega djetinjstvo koje je bilo intenzivno i veoma impulsivno u kraju u kome sam ja živio, gdje su se sudarali ti svjetovi siromaštva, bogatstva, različitih temperamenata i tako dalje, što je bilo veliko bogatstvo u Sarajevu, jel? I s druge strane to što se zapravo sada desilo sa Sarajevom. To je jedan grad koji nestaje pod bijesom razbuktalog nacionalizma, strasti, rušenja, dakle nečega što ti ljudi koji tamo pate od toga ne shvataju, a s druge strane jedno ogromno bogatstvo, profiterstvo ratno, jedan potpuno novi vrijednosni sistem koji se na toj krvi i na tom rušenju stvara, a s druge strane se rađaju novi milijarderi i zapravo se vidi da je suština svega toga upravo ogroman biznis, a to mali ljudi ne shvataju. Vidite li vi tome kraju? Pa ja se bojim da su ljudi tamo toliko iracionalni da i kad pominu te snage i kad, ako potpišu ovo o čemu sad govore, prije svega to nikad više neće biti ono što je bilo, jer je ono iscrpljeno, čini mi se, čak i prije rata. A s druge strane, taj temperament i taj naboj koji ti ljudi nose, bojim se da će to potrebati malo duže. Kažu, kada čovjek izgubi ljubav, on ne može da napiše odmah roman, jer mu rana još uvijek krvari. Pa poslije izvjesnog vremena dobije gorko zadovoljstvo da takne njen ožiljak. Kako je u vašem slučaju? Pa ja sam nekako, šta ja znam, vruće je to još da bi se o tome govorilo. Ja vjerujem da svako, kad se neko bavi nekom umjetnošću, da ono što je najvažnije
jeste da ima distancu. Jer sad pravi film o kako se zove, o Sarajevu koje gori, o stvarima koje teku, to je više stvar televizije, a manje stvar jedne estetske, moralne, etičke i svake druge obrade. Nažalost, tamo je to sad izdijeljeno na 3 istine. Mi sad tamo možemo govoriti o 3 doživljaja. A ja bi još uvijek nekako po nekim sentimentima jugoslovenskim da to bude jedinstvena istina, a ona izgleda nemoguća. Prema tome, utoliko sam i ja osuvječen o tome. Da li se mogu napraviti 3 priče? Mogu, to može se tačno po principu Rašomona, jer imaju 3 priče o istoj priči. Odjednom jedna istina se cijepa na 3 dijela i 3 moguća ugla. Kažu da jedan događaj 3 čovjeka različito vide. Pa u svakom slučaju to kažem, a posebno kad to dobija svoju nacionalnu konotaciju koju je dobilo sada i u svakoj od tih familija fali otac, brat, ne baš u svakoj većini, jel? I to su ti ožiljci i to su te rane na kojima nijedna riječ nije dovoljna da ju ublaži, jel? A kamoli film koji, kažem, ne može da se desi odmah, ja ne vjerujem u to, mora da se malo izmakne. Emire, po meni vi pišete svetske romane filmom. Pa ja sam uvijek imao svi režiseri manje više imaju taj kompleks pisca, jer je to najstariji umjetnički zanat, jedan najozbiljniji umjetnički zanat. Tako da manje više i to što ja radim jeste neki način paralelna literatura, jel? I ovo što hoćemo ovdje da napravimo, da oživimo proizvodnju ribe, a s druge strane da oživimo na jednoj matrici duhovne snage, da oživimo, ja to doživljam kao pisanje nekog novog romana, novog filma, jer jednog dana prošetite ovom ulicom Popločanom, da se zna da gore postoji taj muzej, te prve štamparije i da ovdje ljudi žive srećnije i bolje, bilo bi više, čak više od filma. U svojim mlađanim danima, vi ste ipak relativno mlad čovjek, da li ste se bavili poezijom, recimo, znam, poznato mi da ste svirali gitaru. Nisam, ali sam pisao nekoliko pjesama sam pisao, ali nisam nikad ozbiljno. Svoje prvo ljubavi, sad ćemo malo u intimi, da li ste kompilirali od Stendala ili nekih pak poznatih ljudi ljubavnu literaturu ili ste jednostavno sami sklapali rečenice da biste bili što ranjeviji, da biste vašoj prvoj ljubavi pokazali koliko ste vi zaista u beznađu, koliko je ona potrebna vama kao vazduh? Pa to je pitanje zapravo kako čovjek kad prođe kroz jednu vrstu iskustva, do čega dođe i kako se u stvari osvrne unazad i vidi šta se to zapravo njemu desilo. Ja sam imao sreću da sam zapravo kultivisao kasnije u svojim filmima ono što se meni desilo u nekom pravom obliku. Prema tome to jeste to esencijalno pitanje umjetničke obrade. Zapravo sreću da sam studirao u Pragu gdje je taj neki ironična distanca i duhovitost nadvladala ono što u ovim krajima još uvijek nije uspješno, tu tragiku i tu neku krvavu istinu koja je uvijek teška i bolna. Da li je Prag, akademija u Pragu koju ste vi završili, svojevrsna paradigma za sve svetske filmske centre ili je to možda malo glorifikovano samo zato što je bio u pitanju Forman i vi konačno? Nije, to je pitanje naroda koji čuva svoju kulturnu tradiciju. To je grad koji je već u, čini mi se, 14. vijeku imao svoj univerzitet. Odnosno u 15. tako nešto. Ne, boga mi u 13. 268. Dakle, to su gradovi koji su kroz 4, 5, 7 vijekova održali jedan, čak ni ruski komunizam nije mogao da im odnese taj zavojevački, agresivni, nije mogao da im odnese ono što su oni gradili 4, 5 vijekova. Zato je Prag bio značajan, čini mi se više od onoga šta je on praktično filmski pružao. Znate, uvijek sam se pitao kako postići vašu jednostavnost. Vi ste zaista svetski čovjek, poznati reditelji. Svugdje ste rado primani. A u svim situacijama vi ste veoma skroman i jednostavan. Rekao bi čak da ste stidljiv. Da li sam u pravu? Pa može biti, ako sam stidljiv, to je dakle, jedna crta karakterna koja čini mi se nije baš prečesta danas. Međutim, ne znam ja je li to neka vrlina, to je jednostavno tako kako jest. To je možda neki smisao za realnost, pojačan i neki, kako se to kaže, ja sam živio u Sarajevu. Sarajevo je odgajalo ljude po onom principu, ne po onom kako je to bilo u Beogradu, Zagrebu i drugim većim mjestima. Tamo se nisu stvarali ti mitovi ni iz čega. Jel? I taj neki strašan osjećaj da ako pomisliš previše dobro i visoko o sebi da ćeš vrlo nisko pasti.
Tako da je to u stvari pitanje čak i odgoja. Jel? I te gradske urbane fizionomije koje je Sarajevo imalo i u kome su praktično nastale sve te ploče, filmovi i timovi košarkaški, da je jedan jak centar iz koga zapravo u kome smo svi rasli i nismo, istakli smo jednu disciplinu. Ako pomisliš da si previsoko odletio, ako sam sebe uzmeš previše ozbiljno, može biti belaj. Ali vi ste već u orbitu. Ja mislim da je krajnje vrijeme da se oslobodite tog sindroma Sarajeva na neki način. Pa ne, zašto ja mislim da je to jako dobro. Upravo taj smisao za realnost i disciplina ti daje više mogućnosti da se skoncentrišeš na ono što radiš, a ne da misliš o svom narcisoidnom biću koje treba da pokazuje na svakom koraku kako se razlikuje od ostalih. Kako vas doživlja zapadna štampa, dakle iz ugla čisto umjetničkog, kada analiziraju vaš, recimo, posljednji projekat Arizona Dream? Mnogo bolje nego, ja sam možda dobra prilika da ispravim neku grešku od neki dan, mnogo bolje od određenih krugova, recimo, u ovoj zemlji, u ovom ostatku ove zemlje. Mnogo bolje, jer oni doživljavaju moj pogled na Ameriku i moj pogled na zapadni svijet kao nešto što je njima vrlo svježe i blisko. I neobično, odnosno neobično u onoj mjeri u kojoj oni tako ne vide, a osjećaju da taj pogled ima neku svoju snagu. Kod nas postoje ti krugovi kritičarski, ti zaludni, kvazi filozofski krugovi tih žanrovaca. Dakle, oni koji bi voljeli da je Hollywood recimo u Beogradu, a Hollywood neće u Beogradu. I oni glorifikuju kvalitet smeća filmova, odnosno na svaki umjetnički pokušaj. Ja naravno nisam ni ja za veliko umjetničarenje, ali sam za jednu realnost u kome pogled iz Beograda na svijet izgleda mnogo drugčije nego onaj koji se napravi u Hollywoodu. Dakle, najlakše je kritikovati, a najteže imati svoje. To su provincijski giganti, to su ljudi čija projekcija svijeta je u stvari slobodna na riječima i nekim frazama, a to su isti oni koji kad su išli da kupuju farmerke u Sežanu, kad pređu tamo do Trsta, počne da se tresu gaće, jer je to strah od velikog svijeta. Zbog tog straha od velikog svijeta, taj pokušaj identifikacije sa tim žanr filmom je u stvari potpuno jasan izlaz iz, istina privremena, iz tog provincijskog osjećanja. Bez obzira na vašu sigurnost u, recimo, pretpostavimo budućim projektima, da li postoji strah od neizvesnosti? U svakom slučaju. Postoji svaki novi film koji ja radim je praktično film koji je napravljen pod užasnim osjećanjem nesigurnosti. Jer ja mislim da je nesigurnost jedna od osnova ljudske egzistencije iz koje se generiše, dakle, produkuje mnogo drugih osjećanja. Ja sam u svakom novom filmu neko ko se boji i ko se osjeća kao da radim prvi put. Da li se ponekad osjećate usamljen? Pa to svakako, to je jedno od ljudskih osjećanja koje je za svako poštovanje, samo što je ovdje malo problematično, to jer ovdje privatnost je izbačena zapravo iz konteksta, zato što ovdje ljudi po tradiciji, religiji, po toj nekoj kulturi imaju taj neki kolektivizam ugrađeni. A usamljeno, i boje se užasno usamljenosti. Mene to nekad plaši, a nekad volim da budem sam. U vašim filmskim ostvarenjima imali ste dosta poznatih ljudi. Posljednji film, nekoliko značajnih svetskih imena. Da li na neki način nametnete svoj autoritet i koliko vam to uspijeva i da li su vam protagonisti koji su upravo glavni tu u čitavoj tom projektu, osim vas naravno, da li su razmažene osobe? Kako izlazite s njima na kraj? Pa čovjek, filmski režiser, političar, direktor, čuvar, ili ima autoritet ili ga nema. Prema tome, međutim, taj autoritet se izražava na različite načine. Nekad vikom, što ne valja, a nekad shvatanjem i osmatranjem odnosa između ljudi. I taj prirodni autoritet je nešto što sam ja, barem kad je u filmu u pitanju, izgleda imao. Koliko ste ga iskoristili kad je Fe i Danevi, recimo, u pitanju? Pa u onoj mjeri u kojoj je moguće sa tom glumicom da se to učini i jesam.
nisu oni isti su oni kao naši glumci. Mi imamo taj izgrađen taj provincijski strah od ti ljudi. Oni su najnormalniji između Mušica, Fej Daneve i bilo koje glumice naše nema velike razlike s tim što je ova možda malo veći profesionalac nego neke naše glumice, ali isto tako i malo teža za rad, ali to je tu negdje, nije to velika razlika. Emire, mogu da vas pitam, kad ćete napraviti tipičan ljubavni film? A to sam ja napravio već. Za svaki film ja kažem da je ljubavno-istorijski film, odnosno ljubav na površini, a istorija ispod toga. Elija Kazan, Amerika, 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 zašto ljudi sa čežnjom uvijek izgovaraju to ime, zašto ih to toliko privlači? Vi ste svojevrsni svedok načina življenja i sve te američke profilacije. Da li je to zaista zemlja zbog koje treba patiti? Mislim u onoj pozitivnoj konotaciji. To je zemlja sa kojom se ljudi identifikuju zbog njene moći. Ta moć je zapravo jedna fabrika moći, ta zemlja je fabrika moći, od vojne do ove medijske. To je zemlja nastala, kao što znamo, na francuskoj buržoaskoj revoluciji. Zemlja formirana iz mnogo drugih zapadnih zemalja, najviše naravno i istočnih. To je zemlja koja je taj neki mit slobode savremenog čovjeka ustanovila. To je zemlja koja je učinila mnogo toga. I to je naravno drugi kontinent. Međutim, to je, čini mi se, kao i sve moćne zemlje, ona čini mi se ulazi u svoj zenit, u svoje limite i to je već danas zemlja koja nije ono što je bilo prije 50 godina. Tamo se ne proizvode više najljepša kola, tamo se ne prave najbolji avioni. Prema tome, simboli te Amerike se upravo sada na kraju, na isteku ovog vijeka mijenjaju. Tamo je... To je zemlja u svakom slučaju, zemlja koju treba respektovati, ali za koju nisam siguran da je lako voljeti. Kako ste vi doživjeli? Pa baš ovako kao što sam sad rekao. Ima li još uspješnih naših ljudi u Americi, neovisno od filma, koji zaslužuju vašu pažnju u ovoj, recimo, emisiji? Imena se teško mogu sad sjetiti, ali u svakom slučaju ima. Međutim, to je jedno ogromno tržište u kome ima mnogo kvalitetnih i dobrih i pametnih ljudi, pa i naših, a koji nisu uspjeli da ispliva na površinu upravo zbog te glomaznosti, zbog tog ogromnog, nenajedivog tržišta. Emire, vi ste, kao što je poznato, veoma drag, uspješan otac, porodičan čovjek. Da li vašoj djeci jednog dana ćete preporučiti da se bavi poslom za koji ste se vi opredijelili? Ne, ja mislim ja neću preporučiti, međutim, vjerojatno će se baviti nečim sličnim, jer oni su odrastali na snimanjima filmova, u montažama, na premijerama i tako dalje. Zato što je to jedan, teško se nekom ponovo može desiti da se zvijezde sklope i da ima sreće koliko sam ja imao s ovim. To je isto kao što u porodici fudbalera otac teško može očekivati od sina, otac recimo sin Dejana Savićevića ili Safita Sušića, teško može da se desi da bude dobar kao otac. Međutim, ja mislim da je to neizbježno, da će, ako ništa, linijom manjeg otpora da uplivaju te vode. Teško je dakle očekivati da se bavljenje ovim poslom, da se ponovo ponovi moj slučaj. U filmskoj produkciji Cigani su letjeli prema nebu, vaši su imali specifičan život. Da li ćete se opet vratiti njima? Pa Ciganima vjerojatno ne, samo što ću žar kojeg sam ubrizgao u film o njima zapravo pokušavati da ubrizgam u sve ono što budem radio. Ja neću napraviti još mnogo filmova, ali ću se truditi da to što napravim bude valjano. Poslije toga čime ćete se baviti? Ako je to zaista istina što ste mi sada rekli. To što sam rekao, ja se već počinjem baviti, zbog toga smo tu, jer ja preuzimam preduzeće za proizvodnju. Naravno, to je sad stvar ugovora, ali to je već gotovo 80%. I polako ću da se selim na more, da budem upravo ja na tim kočama, da vadim ribu. To je neka treća faza života.
Nećete valjda biti starci more. Neko će biti mladići more.